Ti Masakbayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnungda. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan anak igapas da. Tapnulaeng adda kananda. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adda-adal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti di adal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adi-adal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan, nanang. Amom ka di may sa adi-adal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da itiliklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag dati basit aginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti Eric. Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali at trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon Adda ket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tao may da dito'y balay mami. Agkakapsuta, awan mo't ngamin kinan tayo tayo agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami, di nakmat inikan iti pagload ko. Ay, kasanuta nga ro din. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta, ngayabanda da lola. Sige nga ro ta, agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak ngamin arumwar. Ura isang mami, malaminak ko na arumwar. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas, kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawak. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na, aggurigor. Pangasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balay da. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadaka sa damag Ay sos, delikado ti sasaaden dagiti agina adasara ken June, nana. Siming pagpakikit di apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka de. Ay agyaman iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang ka. Apaya matartaranta ka. Ay. Kaslada pa kadanagam. Kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan.
Ay, sige, tama pa na kay Balayda. Haguray ka, tao mayak, mate. Ang mga numasapul may panday di ospital. Nyala, intang garod lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisin itan. Mala, tayo gumatang iti tinapay. Mala, tayo nakmangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan mo't igatang ko. No, jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. Ada ko mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jun dita silid na. Di mo tagtagtaga rin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi, tada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami, balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ati pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta ngay mati pa nag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumatayng gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kaduam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar diti ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Isudakit diti umay tumultulong kadata. Di mo kadi ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtarakan tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ta, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway? Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng? Ay, huwan matkit di Angam, aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Adda ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina. Kapilita na mangiremedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, no kasta. Awan mo't sabali pagkamangan da, no di datayaw. Bakbakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Idi ada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo apabilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan ngagtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta.
Sursurwon dati agtalod, no kayat dati agbiag. Mangan kayon, manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo akapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam akapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadak. Sanda ko na paganano, idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginasgastos ko kadakwada. Melba, apay nga adda ka diti ospital. Adda ka bagyak ana ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silid da Sara, ngam adday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad damanang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rudan. Adda ka din na iremedyo mapagbayad di hospital, lakay. Addaan bakait. Intan di ospital. Terwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay. Kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, anak kal ariribok, intun sumangpat ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali apabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor amabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpet dananang. Dalolo ka di ti mangbayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasanuta yun inton sumangpet ni daddy. Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Ada ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na, iti imbaga na kano apagbayad mo iti ospital ti utangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pagtitinulungan tayo, bayadan. Kababain nga main, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay. Alangarudan nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Nay, anya ngay dahi taawit mo asimang pat, anak. Portfolio, tatang. Kitaak na ron no danagan na. Sige. Inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan, tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko kwa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kita am daytoy oh. Nay, anya ngay dayta.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.